Maikutlo a ile a phahama kopanong ya Eskom le SCOPA ileng se bakileng ho ngala ha Setho sa Boto bosisiwe Mavuso. Mavuso o ile a ngala ka morao bolela hore Boto ya jwale ha ya lokela ho bewa molato ka mathata a teng ka ra Eskom mo wa phaeletseng ka hore mmuso wa ANC o lokela ho bewa molato ka mathata a Eskom. Hlengwa o re le ha dumellana le tse ding tsa dintlha tse hlahisitsweng ke Mavuso, sena se entswe sebakeng se fosahetseng. O re ne tlo ba phoso mosebetsing wa hae ha e bana ka dumella ANC hore e ipuelle ho se bueng ke Mavuso. The ANC mess is not in dispute. And the challenges which are at Eskom are not in dispute. We went there precisely because of the challenges. We have been going there because of the challenges. We have been engaging Eskom more than any other entity in this 6th parliament or department, the 6th parliament, precisely because of the problems at Eskom. Mavuso o re o ntse a tsitlalletse ntlheng ya hae ya ho dumela hore Boto e fetileng e lokela ho jariswa boikarabello ka diqeto tsa yona e seng bona. To want SOEs which are going to be filled with people who will behave and who will be pliable and passive to parliament, then we must say so. And people like me should then not be appointed. SCOPA e re hodima dikgothaletso tse 23 tseo e diteketseng Boto ya Eskom ka selemo sa 2019 ke fela tse robong tse kentsweng tshebetsong.